Bas Lapen tempo Ahir Ingtang Pen Kacehtong Ajok Aldi Malong Amat Enut Apran Kedam na. Pinyada por Faisal Kebra jite Mapor Malom. DDS Road Lakhijan Atovar Kacehtong Kacehtong Kalong. Di Fu Pen Silinen Kacetling Ma Deopunya Bas Lapen tempo Ahir Ingtang Pen Kacehtong Ajok Aldi Malong Amat Apran Kedam na. Biarta kelang tu nateng ke Ma Deopunya Bas di Fu Kewang Bompen Lakhijan Atovar Kacehtong Kacehtong Angding Citalong. Ke pasang ko hot ihu ma Pi Pen na kepaduna tempo Bas api ke patong daga Ajok Enut Apran Kedam nang Lapen bang tum areng ahu aring tangrap pen kesu ke punang bangsa Ajok tong sikot pen bokajan sukhanjan arogya hospital lang se kelang japan ponlo ketong dag auto tempo bearing registration number AS09AC 1363 Lapen Madeo punya bas bearing registration number AS09 A511 Tripusi pangthek pon tong sikot pen bokajan police atom birta long jadi maklan pale don pensai mo chepari deng ponlo Apran Kedam jui auto tempo kewek abang amen sarthe taro sopo let longbir taro arong amen sarmen killing apart hidi piasor pusi pangthek pon Lapen areng ahu keso bangkethom karbi traditional music school along lokacharli bom dilison terang mirjeng hi Lapen bari timung pe tum henlo bokajan pen Lawrence Lake Loti kimi news karbiang long